أصواته إني أراك الملك من آذاني لا تسمعن أصواته آذاني أنا الليث لا أخشى الأمير وصوتهم فكيف وهم سيدي ولي سيدي أزهر أنا الليث لا أخشى الحمير وصوتهم فكيف وهم سيدي ولي سيدي أزهر وإن رسول الله شمس منيرة وبعد رسول الله بدر وكوكب وإن رسول الله شمس منيرة وبعد رسول الله بدر وكوكب كذلك في الدنيا نرى قانونه نجوم سما تبدو إذا شمس تغرب فلا والذي خلق السماء لأجله له مثلنا ولد إلى يوم يوشر فلا والذي خلق السماء لأجله له مثلنا ولد إلى يوم يوشر سواته وآذان شر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخواني وأخواتي في الله نحييكم بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله واتنا ميرا وفمو لمبا بلاجنين فو ملكو كامبوكوني ألمني بلاجنين هيرا كفوني هاسيلين يكون فوني كنكا بشينا إن شاء الله تعالى radio caman be munun sogolen be ana ka damine kai kono fokata se kidalma kai mara ame jema na lamini bela jenen fo miye kita kaw yanga foli bawye ni watina o kofe miye jijeni mara anga foli baw bela jenenye fokata se kati radio soma ni watina sigaso kono anga foli bawye kuchalani alamini bela jenen kolonjebana lamini bela jenamo befo mama soleme ana kolonjeba marala minye buguni ani alamini anga foli baw belajenen ni watina segu jamana kan ame aw belajenen fo fana ni alamini belajenen ame aw befo nin kenen ga shina inshallah o kofe minye bla ani alamini amaw belajenen fo sizana ga radio ta ani wolon bla nyona soleme ana o kofe minye Burkina Faso dedugu anga foli baw belajenen bobo jula so amaw belajenen fo fokatazi watuku konona mani watina Burkina na lamini anga foli bawye a chaman zoleme ana radio sirawfe internet sirawfe mi kurvar konona en watina mu bela jenemvo o kofe mamun soleme ana Europe kono karanga nyana Faransi Londres ambe aw bela jenemvo China inshallah taala bibe talike le 10 8e mois 2021 ni watina insha 2022 ni watina minye anga karamo ya Sheikh Umar Muazzi Kulubali alebe ambulkoro bishina ye anga sigi tako nani nanye minye au conseil islamique oluye kubara mimboka bin ortem sanve inshallah taala Allah hala inshallah ni yo tako nani na yanga karamo fe radio chaman soleme ana amba fo du kolo kambi ma kado mami me bamanangan famu ni ute ni kubara in kalama bela jenen solembe Allah amma ubefo akademena mamunu fana ye kubara udi sirawero fe on ye video ke kuba haklaw di tabul wero la mu bela jenen bo ka kala nyuma unani watina inshallah amina kuma di kramo kema faliyatafaddal mashkur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمانغ شيرا وكرا كرايا
ka fo adamade ma nga ite da dugula foy kelenye buyan kanu ko fana kara ala o de la ilaha illa allah akoro gergere ni ra o de ka fo re kanu ka kanu buyan iduskuna fokata se ite daliye dugumo fem buyan na kanu ko ala ko adamade kanu nyi fo ra mon nete ne yeda kefsa dambe to dambe bedarani ala fe en fa kama e ka hera kamo ni ala na blay dambe cela upma kata ite da dugula no yira majigi no yende foye o tamashe ko ma ko fa wara nyafe nene ala tede la ilaha illa allah akoro dini muhammad ne nanani ne je kono kana ma de ka boya jirala ka jiral ne ala borala fa wara tay e adama de kanga ite tru famille de ay e feto kama sagade ne ala bulu feto be e bo be mara o kuma kani ka buyace o kuma mo honna na arab de ni ka buya de jira Allahu akbar ni ndakuri yayi aywa ni ma mi ngene fo ala kirat lela katlo donana o yorobe abisinga ibla chalu ka seli arakian fla yele yorobe Allahu akbar e mi voidala no ya arab ni ma nga te tru fengore buyan ko fana kara ala o ki kana gadala ngole awale aywa alakrama mashibla ta fata kala foro ta tahiya kala Allahu akbar yedda ko en boyda ko yoromi ko yorobe selke jogo bijiraila aywa kada ka yefma mi fo kewale anama de ni blade kewale anif maka chadu wonu foranyongo o yiga mala wala dale kala Allahu akbar wala yo kanga da kebra maktanan taqulu ma la tafaluna fenjugo ala yorla Allahu akbar wala ka dimi o bi le babe soro fenn mi femi be o ye adama de ni ka febo iti femi gede Allahu akbar o mande ala Allahu akbar dakuri atlina o la ilaha illallah ke wale mi be ola aywa o ye selide ka tay titru ala beni flay koroti kan mo sarabo koy ngambe alhamdulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam anana adama de ni ka boya jirali mi ngala aywa yani ukashido uyoko bedaka Allahu akbar ngalama allabla aywa kondo ya fali rela nyini Allahu akbar o ko me ala no ye femi tagani latige jonde sika o ko boy koy Allahu akbar de sara ko goto aywa ara nana siula ngama tasara ko idhabu antum tulaqa aita nata tasara lay Allahu akbar o mongo musole tura ko nyigito ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam o fa sahaba chemana musulmanu sengena muhammad no fe bugara no fe do fara no fe nemen barga o nyinne ngoro ko ala fe ko ke muhammad nga kura ka hina ona muhammad kanu kamo Allahu akbar o kuma ka sahaba no kira sena bulu ya chemana musulman amma hina ala fe ko dayro nema fa do fara dara jawka kada ko kira ka sena bulu minami hiji wora ko loga sene wora wata soro o bawri ka salatu soro fe sahaba beta salatu boyade Allahu akbar wala lazina tabawum bisan la yawm dinane mamnu ñu seda sahaba o sena non ne ala kara ka dinai ku nidama ku ka fanga dama ku ka don damo Allahu akbar no bina fa anga torba minu ngira dine birgide golo dabaw ya anga jamana una sengena utorola ubugora do gwena kabu fasola do gwena kabu wolola ko muna udona tendurlo Allahu akbar yala kara sena bolo ka bara de ke ala kara masiya Abubakar masiya Allahu akbar okmana ko salatu fana bolu ye ko wa ala allazina tabawum bi sanil yawmiddin Allahu akbar olude yandine tutike ongude o ma tutige baw Allahu akbar o ka kana foliye de salatu buye anaka ko la hijiru anaka mutango faru aw naka nasiju Allahu akbar wolli awtay taro awde tutige foy ko dia ko mo foy ko dia bolego foy ko dia nyako ko o bere melaro jamana nay taro o mani sahaba we laro jamana ta tutige ala krano fe aw ko la hijiru mutango fardi nasiju wa ikado ko fo aw fana de yan tutige Allahu akbar o kuma aw ala kra sena bolu ka bara de salatu baye aywa kada ka jibo na kulo ka wa be shuru chenu sen bulo ka sade Allahu akbar torbo wani che namora isa amina bila bi donu warala aywa ko do buena chadu kaba ko chama meje ko no ko bera bera ka sa ko jela batli Allahu akbar alhamdulillah ko
jelaba tlemi no fora aywa ni beyodo o muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kibara min do kunga o ya ba sura silamo kon ka chaji e kono ka setu ka jabala fongo nyani nyonga afriya ani nyonga wa fe Allahu akbar se fo ti kuye aywa o nata bana hake ka kun opmana to shitna fo mo hodu mo je kono to jugu ko kada ka idew yorube nyonga afri fola Allahu akbar o fa ka to jugu ade de wallahi idew be kerela o fa ka to jugu Allahu akbar wala kra ko no kra ko ni ma bi chef la ke je ngono muhammad ba la bale bla khana de wallahi ma ti chef la ke adena ke jodi ala ko sabo mo ala kra ko sabo mo wala bina chero wala chara de tabina noro di mi mo ka mami be don bo fil lamina limi nyami al bunu nyana boy Allahu akbar ni ala ka wahi alo nala ga turu ngoroy kan muhammad to katto ko jesse ga no hor la du goroy ko ka Allahu akbar o chayno ko fara ala kra bo de imam mahdi Allahu akbar ko jama kulumi no be ye fa bele gele be bi na fo mo jama islami ahmadiya Allahu akbar ka do ka fo o minu mem maliko na ya o dinel lasela alo ni dalwe ani yela mise Allahu akbar o karo summe ba mo ko ya na fo mo rabo fm o na radio so tan ko warami ni anu sugulu me nyona bi Allahu akbar je mo kay mbeka teme alo je mo kan mbeka teme ko radio sabe Allahu akbar opma radio ere o bole ngoro ko ala alo menisira ani yelsira wara minu mbey ka ko wala sira wara minu mina radio tegelni Allahu akbar so mana alo to chedu bi sahabaw aywa ala kira salatu kele ngoro ko sahabaw fuli ngoro ko sahabaw no fuli ngoro ko opma bimi ni amola aywa era ko biye kalot le temps oh kalo jumen le temps aywa septembre kalot le temps alo utu kalot le seki iko me ya fotugo mi no bena jomene mo mali ho ko zay islamic oli yamalo ya ko badoke ado jamana ci ko badoke wallahi fitne ko badoke ko adone ba ma biseki Allahu akbar ka nyonyo ke ka bolodalu ke ka ba ka singata radio national la ani television national ka singata u ka fitne ma fote piya ko fanga bolu de la Allahu akbar fama be jamana kuna fata fama ta jamana kuna wallahi ulu ko seboliye be kan dega bu ya ka piya wallahi jando o fitna kuma jama o jamana ci kuma jama ni o balo kuma jama ni ko ahmadiya munu mem mali kono ko ka balu ka bara bele jele la ko lugo de ni jamana fama o jando o ko ma fara doni babaw aywa o ni doni babaw ko ni kando maka hagili babaw yi Allahu akbar ko de yana kata aywa arajo sula apmi adenga si fama mo jamana de bawo bolo bi jando wa zila mo on le ka chamali kono we anga layni ni aywa wanya do abi faso yere sharia basso Allahu akbar ngam mogo tula on de ka cha wa abano ko ke Allahu akbar famo kuma jira wala aba jufe jando nga chena fitna dama meni jamana ba fe ko dasa dese me wala folo de Allahu akbar na unana ko anga de me fitna wala tasma mananina ati sabali anga sisam wala Allahu akbar sede baye au de ka cha na ko anga faso sharia basso on ja ko le ka so kada ka au ka cha Allahu akbar ngai sisam la fisamai Allahu akbar mali ra hinebe mali kono mawla o mali hinebe mali ko mawla Allahu akbar on au na fitna wara dawli kongo fifa aywa a hinebe bo wallahi ala yara lawa hinebe bo a hinebe ne bawla de wono kara jamana ka do ka fo atitani ma babe ble boy yado famo mo fo wi Allahu akbar o kuma ikado kuma mi dai dibilai doi Allahu akbar on galit doni kara an hakli batanyo ve on yono balo ko kuma be don babo kede Allahu akbar como alay ka ngada qur'an fa afala taqiluna doni ce kuni man haklita wa bi geceni kala ide Allahu akbar kuma dako yakelna aywa ko ko zay islamique ko don ba biseki nu ko president baga jeyno wade sayyid usman bin haydara allo unana dako ren lasay usman solu bora ka fo jando da laga president no usman madana haydara ko fala ka fo lasay doni ba biseki numo jando uye ko mi maga yu ka baraka take ka jimana tun watina Allahu akbar akara mbale ya koy wallahi akira kula wulum bay wallahi jando
mala bene ka maliyon fa mala bene ka koda ala koda na de Allahu akbar ne ko jamana de do ta ka dine ke ima fitna wuli wa e ba ni jamana de ya cewa ngani mago mayola fo sebe nye sebe mi nyewa yala de Allahu akbar alhamdulillah aywa on ka bo utukalo tlese jina sa no e jomena do yi aywa o jomena do ikado mamanjiu Allahu akbar ru de bagara ala kira sallallahu alaihi wasallam amade husain makufa Allahu akbar u jama ko sebe ko sebo lu yi Allahu akbar o mana ni ra misala kelin aywa ango da nyongoro de aywa jen doyna ashura do Allahu akbar ala kira mode aluseni ana dinu na musu Allahu akbar wa hokzai islamic wa fana to yako da ai faso to yode Allahu akbar anya shi na awu minu mo aw to ni faso de yaje nga don ba mi nganga ke tasma falai jango hokzai islamic Allahu akbar da ku ya islamic islam ya dahade chado kuma nawo islamaya no ya dahadi ne olu la nyema ba olu la dakurunya sanmon ba o fo ba alors no lu tara fitne kuma takun kasinga duralati aywa faso ya fa da ni faso koka Allahu akbar kada ga radio national television national billa jar jamana koka kuma avoka sa Allahu akbar lera ko ngo akon gono gona aywa dakura islamic o bidda hade ko fo allo o kalfa minu nabi no lu nana ni nyono bolo kuma fo e kuma ku ba fe ka hoko zaide to jele mawa kama ke hoko zai islamic e blede Allahu akbar akema hoko zai satanic Allahu akbar kada kama bi shaytana wuli kedi hoko zai ka islamic to fola ay fitna may ala kranona abara lazi Allah ta'ala kuma hoko zai satanic ngo abuka aywa sina maro itmanyo Allahu akbar itma metre Allahu akbar ke wale iya minga odo fura ke ko de fogo yimai Allahu akbar uye min wale o fitna de allo e kuma cheba ju fe Allahu akbar hoko zai satanic alhamdulillah maldum jama'a islami ahmadiyya aywa ayalla di kadol bo somi allo madi ko te klunga ko ye Allahu akbar ala kodu onje kasala kaw yo tala aywa nala ko willa ma ko terode aywa ni dale ne akatame Allahu akbar ngana abi somi ayata shi Allahu akbar misra ka nya foka koro allo way kado makale na fama Allahu akbar taka tabiga sawo hokoy allo mali salama jama kulu be la ilaha illallah ko bo shira la ka ke dongil de lawni dongelaw ka dakuriya inna fatala foy Allahu akbar ka seli goshi ga babulu imam mahdi ga chewde nana Allahu akbar kana numbe bla nona Allahu akbar kabina do nya fay go wala tamasha jira de Allahu akbar silamate la ilaha illallah ko silamate kalmar shahada ko Allahu akbar o fla bo shira o mal yawna ka lagoshi dina jabul shimat siga jafar ya ka siga nona hala dalbe mina usrana Allahu akbar wala jafara de minu mo ni dalle nu nana sigi na kwa bi goshola dungodo ala ba malu Allahu akbar kalmar shahada o ka daga bi jigaka wallahi sel ga daga bi jigaka ne ni nga da aw yenga mame allo o lu taru ko dugo to nyonye uke ala hakili bo shula Allahu akbar nana malangulum baw ka barake jamana Allahu akbar katla ka don ba biseki Allahu akbar o kana fitna dadu aywa ko kake la ilaha illallah dangate don ba mingo ni seli o lago shira e basu ko bo e alla go jikono mamina no bo lago jikono sel barga bo no fo mana sel ga daga be no fe e bina ki bina o tilama ko go go jamana kono ala ba tuila wa sel ba tuila kalma shada ba tuila wa Allahu akbar misiri wele kaw wallahi o be ko do bina ahmadiya fa Allahu akbar o no te sa ma ayete don ba ya jima no de jenu no aywa kaba ko jenu ne Allahu akbar don ba biseki ko ko sei ko ko mali fam be don ba wude do
wana atwadi asalama jakulu be Allahu akbar nga min gara la kabako yi kita o hokozai o president aywa El Hadji Musa Sakali Keita aywa ala yɛrɛ ne wele ka ɲɛ ko mun de manga ne ko hokozai ko de anw dɔw to kalama kita ya koyi Allah ne ko Musa Sakali Allahu akbar kita na lamini bɛɛ cɛ t'a bɔ tafsiru la Allahu akbar san 17 wahabiyaw ka almamiya ayo de kɛ wallahi jalo k'i kɔ don la kana kɛ ahmadiya ye marakaka Allahu akbar a bɛ tafsiru ko la n'a y'a ja kuma t'a yɛrɛ faga ma Allahu akbar ka kutuba kɛ arabu kala Allahu akbar o nɛngu b'a kun Allahu akbar o de hokozai president ye kita ne ko kuma na ko hokozai ko de kuma na ngo auta o ko anda ngala mo de nake namara dilane Bamako yi Allah silama wato ben na o kuma na don ba jime ne ko de ni Musa Sakali nyona don ba alle hokozai tote president ye toide kitai ale ka dakure ni Allah ngo kam na keta hokozai fana ba kono aywa de secrétaire administratif tere o toide extérieur ter cila se ba ngo akara to opma mi hokozai cila se ba fana kitai ngo kuma ngefan ko ndan ngala mo ko ni nake namra sirle nya fe Bamako yi Allah Allahu akbar izon shita kalama o kuma naw silama jekulu yerula aywa kabina tijaniya da fitna mawte ayi tijaniya ayi olu ye maɲuman bolo de ye fitna tiye olu nɔna fiyewu ayi nka o kuma hokozai la tijaniya jumɛn de taa min sigi ka shekamatiyani tɔgɔ cɛ ni nin fitna dakuru ye maliba in kɔnɔ yan Allahu akbar o tiyana dɔnniba jumɛn a bɛ min de hokozai la a tɔgɔ ye di i bɔra min Allahu akbar ye shekamatiyani tɔgɔ cɛ olu tɔɔrɔla de ala kɛra tɔɔrɔla olu y'a ta ni ala ye Allahu akbar u ma fitna dabɔ fiyewu Allahu akbar ne kuma ne tigɛ ma ka tiyaniya dɔnniba tɛ dɔnniba bi seegin na ayi filanan aywa kadiriya o kɔni kuma tɛ o Allahu akbar olu musolen do de Allahu akbar ka kadira dɔ ka baro bɔ wa Sidi Moribo aywa e m'o kama diri rukan fulaw jira ka dabali kɛ k'a di fulakɛ dɔ ma bere la k'a k'i jɛ cogo bɛɛ la aywa n'a gɛrɛla Sidi Moribo kan n'a ka dɛsɛ kun Allahu akbar aywa ka taa sabali mɛn a ma sabali walima a bɛ se ko la a tɛ se ko la n ko ko dɔ de bɛ kɛ o bɛ tiɲɛ don fulakɛ in nana bere da Sidi Moribo kan kun Allahu akbar a y'o kɛ yɔrɔ min k'a bɛ boli cɛw y'a minɛ dɛrɛ Allahu akbar Sidi Moribo kan ko cogo di a ko a ye nin don ye a kana foyi k'a la a kana s'a ma dɛ Allahu akbar Allahu akbar a fɔ ne ma kadiri yaw tiɲɛ don Seku Lasina Kane aywa a n'a ka tɔgɔtigiya n'a ka dagelenya bi sufi jamakulu cɛla ala u y'a dɔn k'a fɔ cɛ min don tiɲɛ don nka a b'i wele kɛ ne ko jeli no ko gɛrɛbukɛni don ko gɛrɛbukɛni Allahu akbar ko Lasina Kane ko karamɔgɔ ko anw ye gɛrɛbukɛni adamaden de ni ka ɲi Allahu akbar an y'a dɔn sufi ɲɛnamaw da tɛ na fiyewu Allahu akbar y'a dɔn sufi kabini ale y'a ka dakuriya fɔ tiɲɛ don ni tiɲɛ fana fɔra adamaden kuma fɔra i kan ka kuma min na n'i ma kuma o la i ka tiɲɛtigiya bɛ min Allahu akbar i kan ka kuma min na n'i ma kuma o la Allahu akbar i bɔra min tiɲɛ don sufi kabini kuma na aywa don wɛrɛ an bɛna ka dakuriya bila a la Allahu akbar a ye jalakili kɛ a ko nin ye ala kɛlɛ de dabɔlen ye hokozai fɛ dɛ tiɲɛ don tiɲɛ don anw kɛ a ko nin ye ala kɛlɛ nin tɛ ahmadiya kɛlɛli ye dɛ Allahu akbar nka a y'a da kɛnɛ ka ban ko ahmadiya ta de ye tiɲɛ ye Allahu akbar i Keita aywa don wɛrɛ ka kasiri bɛna bila a la Allahu akbar sɛgɛnɛ hamala kalandenw aywa k'a fɔ nin fitinɛ wulila olu nɔfɛ sɛgɛnɛ ma o sira du kɔrɔ dɛ ale ye mɔsɔn jira a bɛ se ka muruti a fɛmaw tun bɛ se ka muruti nka ko abada Allahu akbar a wolodenw bolo dara k'u sen da tasuma n'a ɲɛna mugu sa a ka mɔgɔw fitinɛ Allahu akbar a ma foyi wallahi
amina domi aka kalane do ko karamogo jendi aywa mobility wano na Allahu akbar amyara tatakuy aluda ako be waliya kono ma kono dimse mara ay nun doisa Allahu akbar Allahu akbar o shegana kalalew no lu de be ho conseil ka baranna aywa awa shegana malu wallahi ay biye malu dere aywa biye fitness salade biye fitness dado alo ngo wonni ho conseil ka don ba biseki na ni shegana kalando mbala de parce que akara uma don ma biseki ngere don de madon Allahu akbar nye nunu foni aywa nye ma mbolo ye je yere kono kala to na fiu okma jenu yeru de don ba jme no ku kamosa kada ka mi yango no ga kalo kele o de da farasisa wallahi no ne yake o chema bo kada ka kurane wele ga bawo alo ni ko awno kurana ko nake agu ahmadu o teslamo ye aywa o teslamo ko li kono muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka dine aywa o ye ademunu ko fo ahmadu atola Allahu akbar o kuma nyamugo dewno islamaya kono andi jenai Allahu akbar o kan vacheta andi je ango bismillah ni nyemedre chalo mashi kana to nyamugo dia ka joila de ko zai ya ko baka dira Allahu akbar ay wuli aywa Quran mi naw da mola on da mola aw de selno am selwa kiyamado ide mi no ma kitabu ko Allahu akbar ay na ngati gide ako kumina kande silamo yi ko ango alakira sallallahu alaihi wa sallama ale de ci de una fasamandi ina na ko fa ina na nyafa ba mina kada ba da aw fo de mo che Allahu akbar nga aw ko ay de laba de do aywa barabane ngoro ko mi nana ko fa ina na mungade ina la je alakira rabu ya baka dabura ina Allahu akbar ngam yo mi bo be ba do ka fo o yaka che de gira to yaka kamala gira to kira to chamajala che tembo Allahu akbar ho ede che wala yo jamu di muhammad mo walakin rasulullah wa khataman nabiyina ni ala mi nabi ma yaddi baye ne be beta hakado Allahu akbar na yimo bele jele kala ne masan kan latiga kono na yimo ndeni mo Allahu akbar o de fara muhammad mo qur'an kono chalo wa ka fo muhammad ka kirabe ni ndagora de qur'an kono ni ya yele maka kella baye o kuma dakuri ya wera tibulo qur'an kono kibo ta ko ala de ko la ka fo muhammad ka kirabe na be na ay na nay ni ko silamo be no ko mo no kirjo fara ta fo isa ka be de mo ka ta ala era na ko ala de do amaga chugo e ko ita e kiro la sama de nungo amfana ta ala de ya mabane bet jendi fo sama de tamo Allahu akbar nga qur'anu kono ala de ko mo e de kira bele jele kan noro min era be amene fe ere kam sabe o de da ko ni walakin rasulullah wa khatamina o de suratul ahzab ko minungo ay kwan labado sika foyi jira jena qur'ana kono mi ma jira ka fo ala kira ka sari kira be kadaka naw ya wa korola abto yusu la sadi Allahu akbar wana ahmad fa wa ama ya qur'an aya jira Allahu akbar chalo pa mana ami se ga soe kene mali yiratta chula Allahu akbar anyen ngena nyuma minda chalo kadaka sambi sama ngono president fon fenni wonnana o bedo e ba so abi tabda kana ga akrfe mo ayra maduni kede akrfe mo na yu labla kujugu alo o kuma avana ngena yumanda we me jamana memo kono de wonye ba usman madana haidara la ka do ga fo president do nga akadim so ne flega kele indige chalo yu jigi dale ga ka kele te sawa wala ma wero fogo du wero tara kele indige aywa kata ni fitne ni mbalo kuma fo arajulati Allahu akbar o ma bala manane kata ka jamana ra president Allahu akbar usama foidu Allahu akbar promo dia du chalo ala kita ke choroba ato gaidi
Ibrahim Boubacar Keita ale fana beti anaka na fulo nana fangana amadu da kwa dew na muso yala akara chudi o kuma wa anye ngina nyuma takada usona madana haidira kan go anye benna de he niye hogoze kono majugu do de ka dabal tigele ka usona madana haidira ka preza ya ka noko Allahu akbar chado anyo ngana nyuma ta Allahu akbar ngano tala kalo kile de beli kata fasa ni natala aywa chorbo ni makuma wadim so nyi do kula de doda ukamo nyi isa kam sala di odo nabila isa ko ni akbar ala ne mafu gambato mo fode asron zara ni bu mine ni yerbi ya ko ya fa ne se dala mulu tala o kara isa bolde ko rana kono mama dan dinge akbar wala inde be ngabi aywa buani dor babi seginje de anga qur'ane ko kusuba ko tonda Allahu akbar ni ta kalamo de boy ka fo minu ndo jirana Allahu akbar ami qur'ane busam tani ke kusuba ko chanja uka to ka fo uye ufase kuma shulimo no ye Allahu akbar oni yera dombala ki yu deme no de atoyi deseme kapma ayi o te dese kapma ko iba fo sa de wana de ubulala waina Allahu akbar aw kuma so yake ne qur'ana ta to mana Allahu akbar aw me ka daguram ko qur'ana kono Allah kira sallallahu alaihi wasallam akofe na yuma bina mashita hage don Allahu akbar ami se aka mo aya tanturu akoro katlaka aya ka fo ayu ka korofo de bekame korowat ka fo la fo nyimi bo ayi qur'ana ma yelama tsaka yelama fedda ka faraka fedda faraka Allahu akbar o kimo tiwa fa itanazatu fi dayr farudu ila Allah wa rasuli ala ko de wana fara nyongo fe ayna qur'ana kono Allah ramado mo de Allahu akbar yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kwa nyabala de ni na nyona una ko nere ala bolu min dai lemene ko mo beni dakuru ya nyuma de obena ndalwe Allahu akbar ni ka lemene ala bolu Allahu akbar ki ka do dakurunya aba atwada sabati dakuna na dalu yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah fil akhirah na ko ahmadu wa nyamo de dugo le mene tulo to mo fe awre mo fe aywa qur'ana ko ayina saga ayina ka takure ko ni alay dalu dimi ko ne ngu sabati qur'ana kono ko wa masangala yoro o de tay ke wo kalle mena de le mena ala bulu afo nyamo de tina do Allahu akbar yo kud mamba kene yoy Allahu akbar jebe chado anga si qur'ana kono mi ma ke muhammadu kaddu kono halalay o de sika dalu bo qur'ana kono Allahu akbar nyamo de sika qur'ana bo te du no de do Allahu akbar usman madana haydara aywa dim so nyekele nyuma dige chado akke wati wode manya jamana tay la hala nyuma of mo we cheni flake Allahu akbar dine fitne shitabo Allahu akbar o nga nyeshina minu mo chado san keme ani kobi fitna mawuli jamana shila ko ahmadiya Allahu akbar mali demokrasi jamana de kondo wari yoyi aywa lagina yoyi Allo. senegal yoyi burkina yoyi Allahu akbar o yalla mini jamana yoyi allo wa ahmadiya ben mbela Allahu akbar ka ko maliye allo kondo wari rata ka 1960 ahmadiya be Allahu akbar ay mangangele wule ko ahmadiya ko tewa ay amadu ka famo ko ahmadiya ko gama kada ka demokrasi be burkina bete ahmadiya ka ko maltay senegal bete ahmadiya ka ko maltay gambi ahmadiya be Allahu akbar Sierra Leone chado ni jabara ci de fa ka to ahmadiya be wa bete ka ko do beta sange mena gana takata sange me Allahu akbar ay fitna do wuri kame ay ka gouvernement ka fo ni fitna wala ahmadiya ko tewa ay ahmadiya ko de gouvernement de mo an population ngay ko mali re démocratie ko dato la chado ko comme nous jafara kan ge fian ku se da fasul waka Allahu akbar watati wuli si ti boyere chado jamana ka bako mabba o chedo ambe fasodo ma kanga jorala chado ngame min ladil kamindi faso famo mo aywa ko do be na ya sigi ka bako ba ko fe Allahu akbar ahmadiya ma tasara mashila ibanda ni aba ko tormo bo chado ni ta suma da ka sula aba ka finu ta kata
amma mu fiyo ka amada tasara yawe ngani ala ko abe amada tasara Allahu akbar ka jugude ado mi misala kere be damo je kono bi Pakistan jamana de salama jamana ba Allahu akbar nga ka amada fa ku ka misru jeni aywa ka to juma sella ka bomo fluka ku ma bisi ngol ma kebe ku kasika shudate Pakistan de o kepian Allahu akbar hal sunu bi marfa ci dola ko corona man damu ko ka aywa korole ko kuranda nyen dina fadul masir rabi tabo dina salisu tafo Allahu akbar na mahdira tafo ko Allahu akbar wa ma bi je kono bi aywa ji kemble ka halaki minda Pakistan ka bi e ko je yere be anyona halaki na wa mari ko korona ma ane aw minu zigi men naka nga kuma tipma Allahu akbar wallahi aw hakili sigile do kadaka on lo me alala Allahu akbar tasma bi dangaro labi am yamla Allahu akbar nga ka do ka fo halaki ba ko fe subhanallah ya ala kitlo ngene Allahu akbar nyel ge mun be Pakistan Allahu akbar umma mun da ahmad ka falila nga ko khalifa ko dibisa do mudra ko ba ko khalifa ko ay ayatu ala afo jere at je tare ko la ni ñono halaki nana Allahu akbar bolo ay jiga barafle Allahu akbar wa be ba kalama ka fo be ka ahmad ya toro ahmad khalifa abada ko kana tasara ayutoy alabi Allahu akbar Allahu akbar ala kene kan no ka jude Allahu akbar wa misira ka o ko zaini bo tamo wosi ma bo ute malde ka tamonga wa ya duwe mali sharia soto hal bi foyi Allahu akbar ko ma jugoro anda do una be mi ngade nga ka do na ya dat ko akate wallahi mi ba ko fe abi juga Pakistan tay Allahu akbar ala dinde ma ye ale ko lam yalid wa lam yulad ngale ka ala ma min de foyi la ala koko ni yo to ya ka to ala ko ina rabbaka la bi sawadi de Allahu akbar ndeme ko flew Allahu akbar mi ya kalfa ga bo Pakistan general tundo Allahu akbar kalfa do madri rabi ko mo ka ku ye damata me sade Allahu akbar ye damata me ngati to de Allahu akbar diawul hak boni general diawul hak Allahu akbar fama yerla america u bando fe chado ay ka avion ta ka wuli ka bita yala ala ko hon nyame sade tasma do na avion na sabai Allahu akbar ani shi akira asilama de nana dugumo Allahu akbar woni galfa je kangarda Pakistan atko ni autorité akana to tele galo ka tele ke katla ka afu abu dugo minu mi falike minu mi ta ahmadu ka sojele ubiye foi tugula abina jamana se kungomo uma mew asurule tu koroni Allahu akbar afu hinata jamana beladi o kabida kura yimvora anye muvoya ahmadu wa isabali ayatu alamu minu nye chefo ka video ke do ma video ke kumanate chado ko be se ka chefo de ngani faso ko bana aywa Allahu akbar ayasigi Allahu akbar ambe faso de do Allahu akbar da aywa ambe ka da do o ngani sebe munu nye ndolu de faso lu atalo ko boy mo ko te fama wurula ko take pian katla kan labe waraw ke Allahu akbar ambe je be nyona betlo be nyona fembe di qur'an wala Allahu akbar ga mimi wa fole flani Allahu akbar ay Pakistan la jamu ndebe uyem bu neke wo yen neke de Allahu akbar to ni shide numa da ahmad yawka amane wa tasara mu tasara uyem suru jeni ka qur'an o ta kono taraddu ci atwadi amina dibiso mba kono ubu tasaro kambar faciula to sella kata atore bom fluka Allahu akbar ala ko nyeben bela ma shitna to yanno aw tarata wa aya suma muna ma tasara faso dew ndayewa ay khalfa ko kana tasara ala kama tasara ay tasara indo ala mode wala wullele de amal mo l'autorité malienne et l'autre ngoro way nyabala de korole te ka bode aywa kura de ni
ni bu to ka temenai u to ka temenai ati faji ko akbar ninga kangar dali nyare la kaw darman nyare ikap maka suma kana ahmada defense ta kana ke ngani fasol nigi bala kwa ka to dahala aya to ko nunga teme wallahi ala tisno ka masno Allahu akbar ya la kira sallallahu alaihi wasallam ay yahudo bismillah ka misri atwa chrétien bismillah ka misri kono madina misri Allahu akbar o koraydi ande dinena o kana to kibita nyigi adama dele ko baka ala kira chrétien bismillah ka misri kono Allahu akbar uka alabatu wasira ku bi bo ala ka kapta ko tanga alabatu kina ma kullani alabatu sode kala kira flebani Allahu akbar edon ba bise gini akara chodi yala awten ngalamo abe muhammad jumene no fe muhammad mi kirjo bismillah kam bismillah ta muna aw ko ne ahmadu teku fasu ngelo no akara chodi Allahu akbar aw ka fasu yala ka tama adama don ka ahmadu aw kawa don ba bise gini haydara wido kula Allahu akbar ko ti fati ko de wa ma fa ala kira ndeke oni o kawni ye ngo kafiru du akara do bisiri gono ani sabara Allah akbar toro balla jessa kele madne kono yawdi kabila jole fumbe ala kran wisi ga sigi damato ala kran lafiyo Allahu akbar fono banana betula je kasro kuma toro Allahu akbar o ko ga muhammad ladege e dono ba o mana yala aw mo o tare ko kalama ter ko kala gatla kana fitne wuli tugodi wallahi yahuda ye janva doke o joru lam ga ala kar ko dugu tagani o yambe ka hake o ngani au janva yira o na kili de flata sabate o ma bike chugodi Allahu akbar o ma ami janfa yini nyombe au kata sigi yoro wore au te ala kar la dige faso joli kunga Allahu akbar mumaya au ahmad au nona alo anga dina ko rabala faso gwakorna de be ka joli doke afo akol so wolobla ahmad ado le ba kala kono Allahu akbar secondaire joli aywa atwa de primaire joli alwa kadugu fitini do ta kasinga atwa de qur'an do la kawrubne do afa bel gelebe ka furaga ko je kawrubne ka fa bel gelebe muso bisika nako sene kataji worure ka no sene Allahu akbar ahmad o kadu dama dala yaw o te gouvernement ka bara de wa mba dati atobe o te dine koy nga dine re koy de dine re koy akeme ko mi da ka bo yanga amise aka soye kene Allahu akbar naziga gouvernement u keme kam mi nga nyugo de ala kra ka dugono nyugo de bi jo fe wala ahmadiyate Allahu akbar nga ya jede akana jwala de wana mana wa abina birfu min do ahmadiyala bi do de la de Allahu akbar don madara hedra may ga don bo fe don ba shido mbalu kata kati yani awte kadi awte cene kala nunde shifuta shirfu bi fitna de ba wa toy ko amata de la paix alors o baraka nyon aywa nu nana fitna wuli et lela e fana mapma e beni ka mo siga yerla allo ngambi tanga ngani mangoroka u yeni ngede muso ki to chen aywa kada ki kwite ko se ya fe itafe u ya je ko ataka ba la chure kunai allo o kuma no kera ku ja ko la anganya ka to che obara be sawu ongon be ngana nyima taka daika ngani bo me kapma afi mabza ko bo alhamdulillah aywa mal do na baw mal fa maw no hakil be ne ka dakura te menona afata ka keti ya kelengeli ko ke kale aywa ngalo gurma min diga dala kadala o wati be afili ni ahmadata mashi mafmaka ka foka flefie ngalo do waye mal dinal lebu ay mal islamal lebu talo digo aywa ala ikma ko ni gasro ale do politique ono ko nga nyata to ngo ani kote ikma ko ni
silama jekulu be jeni mana ka ko ke defense ta ka jiya ko ke galo darala won galo atwadi ajuwa yora ay mali misri ba alimami do we mali alman bade alay boya de damo Allahu akbar wayanga faso tokoce ajanga dina tokoce ka fo draman atwadi nyalla kaw ay wuli turla kaw hey akana turga ka koro Allahu akbar dina jekulu kele bizira ka fo ka bodon ahmadiyado bi akara todi Allahu akbar minu yarta dina mawe oluyu ka baraga ka asekete kata ka soroka fo dini ngalo de dal galodo Allahu akbar ko ke kuna wulula minu zirna kapma umalo la dre Allahu akbar gende kungura torabi ahmadiyado kungura tarakata mali ko kana chalo nimi bana katiga ka bobe machima kuma nimi mane basoro ya ataka digoro Allahu akbar afo mo muso ya ndo muso yi Allahu akbar ko ke ala ka shini kana di amin do be ni ngala kama fo ka be sege islam atwade anona de ya ko ni ka do ka bonga lunarala ngire nden nafiki fuma yo na mata na bitani islam ay woni ma do nafiki fuma rek Allahu akbar ka ko ni jeyara nga ka siga no to o era foku Allahu akbar na ma siga no na bitani ngalo le darala wala no fuma no ngalo de rakene ngam siga no na fo ti jamana chiningo minu bana ga go fuma wutit ma ha faso yimina metande Allahu akbar kada ka kera ta ka wole fiu Allahu akbar nga ma daw taka no wala aywa ala nga kele ke ba de andi kele ke de tijaniya olu te kele kele wi alhamdulillah aywa jobotoro be mali kono ya kulu kafsa ahmad yaw yoy sahaba amma aisha wonnen baw be yaw be kafsa ahmad yaw Allahu akbar o ma foyere may mal dugol kam mi kafsa ahmad yaw o de kam o mana u ka baraka jo ay ma ba fodre Allahu akbar on zona ay mi vo on mo on zona ngai nanga si qur'an suma na be yo batula yo de famu aywa ala karama ma baga jo batula mo ala ra ko kana ko jo batula ko jo ni muhammad ne de ci kana mashi manga tetru dugula fona karane alay ngaw be ka tetru famru yo be ko kulungul famni muhammad ki kanu ga jo ne ni nyala kay kanu doya ni ya doya ni kele borala ne jo tala nyala kay qur'an ko Allahu akbar surat la nam ko odo odo ba o ben me kalamo aywa kana baka anzigile mo ko se baye ngamba jira la setiga alay wala masuna ko atis no ko data wuzu datu ngala no mun nga ay mo ko bla pumba mina aywa aja ku bo pumbala ahmadu ko kirawre de bala kira ko fe o de ngaloyi aywa o de manga fo ahmadu ko la qur'an de yafo aywa na ko tiete so yi kene don ba biseki aywa aye jeyere damo nan sigi ma kene ka bi telephone ko tleyna ordinateur ko tleyna aye de mayna arba jamana wo fe mo hon ka qur'an kele bewdi okuma ni qur'an aya mi no ya desia mi me ki de me maka wala ma misra wala ma ke atwa Maroc o qur'an kele mo desia to Allahu akbar misil dal al tika pembe ko fangle ndala ima don babo fon fa babushi Allahu akbar ya do anye jafara da mo sade amma zigile to akene ka be ka television anye je da mo abbe to da atara kala minuna docteur mi yemi sanda mi madnata mi atwa duwe suriya tay anye je da be mo akalla minu ve aka docteur dibaw aye je ayo na askala min ayo nyinu fe Allahu akbar ami qur'an ayam vote sa fara fala note o ka tafsiru ba mo ya Allahu akbar on ne haklan gono wayra sade o don ba biseki ni yaw koy na do atese watna se o aya fa ka president kana
président nya ke de tola o de an zone kungo ina ka kina ko ita kalama wa un de o kuma yere kana e kuma na ke fando fe o anake dono yo nyama tutu ka sega data dum lamini madabawa wow amara sigile do o ko te kwanna lu mede Allahu akbar ngami sega aywa usman madana ra kanyina ma kono mi femi ni nyengwe ala yo de dama kanyina ma yara labana Allahu akbar kato ko ze president yara la o kuma ni ngoni sigili senga o tale nyina foyi wallahi famo babulu fandom babulu télévision na ko aka télévision national yara la ru ba ga mate privé mo Allahu akbar o kuma ni ngo ko ni takana zigi da suma mandala bile ko ahmadu labere do shuni ki ni qur'ana de alami mana muhammadu fe yana wala ko qur'ana ko muhammadu kira ko banawa hala aya kale dei kada ka kira ko bawo bile wusi ala yaramu kira ko mi ngamo je kono madama o kumbe ala ne kira ko bawo mo wa kira bolo de sayde wala ko bolo de satale so ha koko ikado ka fo ni ya momo tugo iba soro ko ingono mashita ni mwala ukoni o to di otube o kuma ala mi fo mo hodo mo am sigaga na ahmad ko libenewo yi mo de kiro be dille fa samandi ala yo damo ya sara ana mamada ko khatama nabina wa adam bin al mawatin ala kiro defo ne kiro be dille fa samandi ya sara adam mamada folo o kuma adam ganna maya musa ta dawuda sulaiman da nuda idrisa abe ne muhammad ya tura be koro ne de ya di baye ala kala tiga kono Allahu akbar o kuma na buya bi tumeni ngawa o ko aide ko labando o ne ala chebu yabula o ngabuya bala buya tala o be kuma wore ay na naka dalil qur'ana ko ngana na tai akon maba izira hashimi welewa izira fama welela assembly ke gune no fe gouvernement wele kunina iba sarada amada yerla ko taw gouvernement aw nga toydi marfaw misliw anti misliw o de qur'an yi Allahu akbar klipi saba aywa o dafara ko ingele atlebi saba o de dafara anyo wele ka majabi aw kumana aywa u ya keri jafara mi sigata la u bi do wera labe o kama ngo famo mo na ya sigi aywa nu ye dangara ahmadiyala ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangara ahmadiyala yorom be jamana be ni be bado kuma karu kaga de nu mato wato nu koro ala fabi o pakistan Allahu akbar o kama kabna adogolo o ahmadiyala mo he kalfa bel londro mu yase akwata fitna de fe o baramo ay fasobla Allahu akbar o kungere de ala kras fatu madine o da faso magane wallahi oh no ko gele na nyaci awmo aywa faso kono ya amu wora ke ala kara la dige ko Allahu akbar no bona ko kwanto ke e kuma ala kara la dige babu na ke du ko ka jene bi Allahu akbar jedo imam mahdi alayhi salam ayeni vo aka wati dono baw min nenu ke min bananu ke mi dajanan kafir ofo aya jawla ko andan dasara Allahu akbar aw ka neni ke on dinani gade aw manda jira ala nga ka do naka nyengwe o cheta la mi minade Allahu akbar ana laysu la khashal hamira wa sawtahu فكيف وهم صيدي ولصيدي أزأر الله أكبر أنا الليث لا أخشى الحمير وصوته فكيف وهم صيدي ولصيدي أزأر الله أكبر تمام هذه كوكو أكوا كم مانغا شايا مسألة فلو نبغى مسوا بكشيرا وا أكون وربا غرضرا ما ينده الله أكبر هو زي warabo de kafle Allahu akbar na ko tete do ga ba mo kakari wali saydi alaru Allahu akbar aw yonga fele botadi ngambi bu ya daka tando an yafo silama jekulu kono ala imam hadi de ko fo silama jekulu shite ku ikilini ahmad akile kata datu lan dallu Allahu akile ngele atese Allahu akbar na far la nyonga fana atese
إن كنت أزمة نضال فإننا نأتي كما يأتي لزيد غدا فرو الله أكبر إن كنت أزمة نضال فإننا نأتي كما يأتي لزيد غدا فرو الله أكبر أكو hakili wuli fay iba fo kibina debal ahmadiya fawa akon nadre ako waraba be shaka fela fo be kasinga kakatene ako nya akira deba ya ako be dalluke ki ketene nati kama yati li sayyidina gadan faru in kunta azmatan nizala allah ne jome kwai na zigi nyengwe nyebe qur'ana kono ako bismillah allah akbar fa inna nati kama yati li sayyidina gadan faru wara baka fela fe kangare kasinga fili jogomi ako amo de kila allah akbar hoko de der babaw atlo bala nangwa merume ai anda kelefe ko rate ni gadalua onge anyo mi ko kadwa tlo chede Allahu akbar hoko zei ami meru yoranyini hoko zei yo andi godigi anyini Allahu akbar birodo zulama ami meru yoranyini birodo zulama ande godigi anyini Allahu akbar ba madani de ame meru yoranyini ba madani de ande kotigi anyini awe kotigu charo nga nyengwe ala no do waraba wi anyedre Allah akbar onge atwai adama de bikete bi madigidi ngana tra che yoromo Allah amma jarala ka fo patisana o kete du ko ko Allah akbar hoko zei ame meru yoranyini hoko zei yo ande kotigi anyini Allahu akbar Muhammadu ya kanyana maya beke meru la ama kotigi anyini alakira Muhammadu ama kotigi anyini jena Allahu akbar Abu Bakr ya kanyana maya beke meru la ama kotigi anyini ayo Bakr ma kotigi anyini de Umar bete Allahu akbar Sidna maro ya kanyana maya beke meru la ama kotigi anyini Allahu akbar Usman ya kanyana maya beke meru la ama kotigi anyini Badara Ali ya kanyana maya beke meru la ama kotigi anyini chogodi iba ko akira khalifai muyakai wallahi ala kira fatule moko Abubakar ko abadan ne ai ka Umar to ai Allahu akbar Umar ko Abubakar ala kira sella chemin kofe akanyina maya kono to jama kulumina ne Umar bugo kaji Abubakar ibulo dia Abubakar sayyidina Umar dia ala kira bulumine wallahi Abubakar bulumine ko mo ka be aka bulu Abubakar on digai ay mbero ko ay ndese afamiyatena ngado ayayo Allahu akbar Umar yarataku wo karate chalo Usman taku ni shima nyini ai shima kutiga nyini kana sai alimo wali kaddakuriyami aiwa nayo ke kamu awiya jabi ayo labe Allahu akbar ako muawiya aywa cheminu njera ka Abubakar ka khalifa muhajiruna ansaru Abubakar fasilu hum makelu nde jera ka Umaru kai Umaru fasilu hum makelu njera ka Usman kai Usman fasilu wo makelu njera ka nere Ali kai bide muawiya wono lu ye chemin je nyema ye we kado alaka jebo de ko de ma nyini ko inda nyini ngaw ye ngaye wono ala no lu atwadi mami ngaye akoli life ero dal ki kado alaka jebo ko de muawiya ni matu de fe tala ga jeno Allahu akbar ya yewa sai na ya jira ushima wera kai mo de akai wala kai kasoro ko dangado anga dine ngono ni nyema yayi ni ala ta barka ibulu Allahu akbar fo mo ka turi korode chalo amma kan nyema ni andala andeme ka kwambo na kana damva zo kuna ko tuko disa ho ko zeyo ame meru yo nyini ho ko zeyo andi ko tigi nyini Allahu akbar ama meru ka do ambe faso se do yi faso de do yi o ngana sa nyengwe mo ai waraba de jole fle ala adongli bana joro do de on de meru o ngani e fitna bola saka ko ai nyengwe kana keda kana ka hatu burhanakum la waraba de jole fle Allahu akbar anga flabe fode أنا اللي سلاخش الخمير وصوتهم فكيف وهم سيدي ولسيد أزعر أحمد يا كمالون أتما كادين يده
أنا سيد أنا الليث لا أخشى الحمير وصوته وكيف وهم صيدي ولسيد أزأر الله أكبر ni warabadi e faluka cha kana jabo ni murana sina pati ababi kuli sabe kudugo halo ingunda azmatan ni dala fa innana nati kama yati li sayyidina gadan faru Allahu akbar ingunda azmatan ni dala fa innana nati kama yati li sayyidina gadan faru Allahu akbar oh koni bo nyengwe sa akura baba ka fele bo ka kartumi fele bo fen ka kartumi akwa mina tedra ni dabi ko Allahu akbar oh hogo dai ni zira mangana ay hashimi toyi gogoro ma toyi ay dibi toyi nimbe ka kritika la to pranta selama ka kritika Quran di Allah so e kana abana alhamdulillah nga balma do tewena ami do krengere sama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma min do ande min do min ko rasira min kibara masamu aywa nga do buye inshallah benika wati Allahu akbar bable mu karmo kay otara maru jara Allahu akbar jara ke koni kasila aywa ngam wajule kunu shufe fane Allahu akbar abana to do nyeti nyako mala nga pati arab bisana wala wala na contribution min ni mana na di lafiya Allahu akbar Allahu akbar tano kala ta do alere bi worbo mi fendi bulo ni ay netina ndafe ako de ato nabi wele Allah subhanallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala ka hinena tarada wala ki da rasul Allahu akbar velika wati Allahu akbar amadina ne koy mine ni ala yarate ngam wajulla kunu shufe to aje kasela ala ka da rasul amin benga madu aywa jawara benga bazwana ani ka qoliya bakroba halo tumani Allahu akbar numbe tumani nyobe Allahu be korbo so korwa no ya korba sallallahu ka daw ko Allahu akbar ala ka wele ludo nga do bu be halo mi o je ira nya fay nga ahmadiya dangle tamame ala yu fana we halo nu ka sabal nu ka mu uni jadi Allahu akbar setanye sebe ala de Allahu akbar aya zama usiti ga ala halo kuma baldew ni jem kan munye ka sudala ko kalo kale de dafarasa don bo jira kan lebu mi ga kambali sigara anyu wele ka fay na nga sigi prane sumana tama bo sisi mabo halo tigi restaurant de koy halo kada ka ango ko zai anyama banu usman madana hedra an note aywa ya nga ngene anyuma halo kalo be tuma le fana ma kuma ka fo jongwala be ko ngem manu fe maso wa kele fleni grafo so malo koy halo ale fana mu fo Allahu akbar nu fana bugume olu fana sede ka kuma aywa o fo mo ko kono gwanedo mo ko kono madu halo hongo sa aya yera blakene ga mo so mo ko katwa di ka jigi de be kono monedo Allahu akbar ni nyengwe kera kera mi no do mi no te sawo dew nye kala tiga fayu sutra o to bane wa on ga ni tatika bo atwa di mashita ka puma o puma na fo nyengwe ngake nu mo puma ko ni nyengwe no kera ka ba karsa do karsa te o bora lawo wallahi o no take o puma no ka ti ku jajende do Allahu akbar ngami se ga bonya era la aywa ela ya ko dugure wale bora ho ko sayda
kwa nyigira kote ma woro be o fana bora aywa na outla kanan ni foso kuma shuli ko ni fana ke ko sai to wala Allahu akbar mo ba wa ya ko jugura dobi fe ko wala amma ke chudi Allahu akbar on ga go beera toyi aywa non gon ga wole ndara anya afoga koro ya ko duwere rabala abini siga fe kada ga ma koro bado kuma kala abo wolo ma akela abe sigi ko ta bashi foye kirana ne dramani alimu go ko atara amada re nyine kuma na kirawre te ala kira ko kuma na o bere de bale bolo de kuma na kana conférence bado ke nyeta la télévision na ko ala biduru Allahu akbar ko kitabu fana bo ma fe aywa afle soye kene absi o blage ma ta asigi dugre sigi me Usman ya tawadi solo Usman sigi me kadaka Usman badan haydara le talla halama do folo wa solo Usman solo Traoré comme ale yufo ka président tota président ma ale ko président tota on ale mi yufo na ka fulai ko ale fa be kana kai ani don ba mu make o ko ale du akwa dim sengene do ko ale biye ka kene abi kuma dale mo chalo na ala suna mo ndo obna do ko jasmala bay lere de Allahu akbar dile de ko det lu ngay ko mi ki bu ala te ma di ko det lu ngay Allahu akbar ala yim blala abe ko de fam afa lere yake vraiment here ahmad ira ka toyi Allahu akbar ayal dale toyi on flew so e kene on di de ahmad ya ko don ba were ngami mi boy Allahu akbar alhamdulillah aywa ala kara ka du kono akana to nyama ko de ka jo ala de won bo ay on dew ay on ni halalaw de ba qur'an de dalu ay na ngasigi qur'an ne dalu tami majira amada o de halalay kele saba filasa fo ta bla tan nani amid do fara tanka qur'an ayade of ma asharatun kamila na o halalay re Allahu akbar tilka asara kamila men ke baw aywa dusuye ho ko sesro ay do ku yi ala kira sallallahu alaihi wasallam alami ko tige ray ko alaka jirkale abina bulo biolo bla ni sabake ala barka do ala foka so Allahu akbar ko bulo biolo bla ni sabayna abe alaka jiri bulo do ko kelembe aywa o de kleme ka temen to ka Allahu akbar afana ba fle yalo o ngana wuru nana sa ko ay de inge bala de ko biolo bla ni fla ko be ala grade do kelinde etala Allahu akbar ma ba hadli ma awru makri afo ama ala graka may Allahu akbar ko ko de ni che aywa hakli ma bulu de go korte ko nyengwe mi wora aywa ko me kata ko to de abada lezi da bora o yere di kamo Allahu akbar kuma aya ka kuma kam da kata nyefe aywa jamana o nyefe be to jibilila aywa bebe nyene kala albi ko koy me to wodi mete kuma na koy me to wodi on de ka fembo koy nda me dibila aywa keba don dala aywa président ma kuma don baba mun go ko do ko lu bio segi segi kelende da ki ibokana ka hali kelin ga fo ne bi to ni rota ba no ay daga tirawde nawa iga do dora bi ga qur'ana ba ka ka Allahu akbar la wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar anga do bae inshallah ala ko fose ngishi me ni nya nyona fitna toromo mena ala ko fose ngishi ni anyona dole ba minunu mo tibara kene hakli ala ka fose ngishi ka butoro me daga dina fitna ale te doni wallahi nga kuna jayoy ay fitna nyashi minunu mo alo olu taga no ko ta ayra de ma akariyo na kata jadra berula kata yusula abo kala mo kasoro aw kadimisen kerenge wa be ko dimisen o bi ka wele telefon na ni ata o ba registre ba mo bulu la waddo ba fa med min gara be registre kasoro faso sharia be ni ma ka kan registre nyina mo abitana jiro abi mina katatu ngaw mo to sharia la aka dimisen be tlega ke nera ba do o tlega blog toydi ka groupe ka aywa kasoro ahmadu lada buledu olu lada buledu ahmadu kamalen gele de kay soluta aweli al telephone na ate la ate
kasoro solu ay ko kunda doga wati la ko amadi qur'an ko manga fi kasoro awu tabe sula mamadi rabbi yalla sula ayo dalu dai dade nga amada dim sen gelema wa bi karamo kelwele ko jago ka fo ka ba kada ka ladabu de beya Allahu akbar o ma ho ko zai fitne be minu nga dogi corona bu da ko ne bolu do ami do ke ala ka foto kisi fitne mo to amin dagram me kala ta shi o yende aywa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh boy basila boy basila chedo ahmadiya ale nyema Ibrahim Maiga ale de président vola abe kala bangola adikenna Allahu akbar re choro ba rasa nado ale kele ka président boy basila de ata boy basila ale ala ya wele Allahu akbar rubura fulla fi Allahu akbar ami do ke ya rabbi ala ka duy barka amin ala kana du barkata amin ala ka dimsel ala ku gersko yiwa amin ala ka bow anu do onu tafaga du amin se foi tanyo ko Allahu akbar boy bay kamel ngore boy bay che bay chado kamina me zare ngele amira ministre la mi jigi sebe nyini kamo Allahu akbar boy ba masran fiu Allahu akbar ala ayo che mi ngay kadina joli kamo amin ala e o do ka tama kaburu noro amin ikay yafa aka ko du ma shite ni doti je nga dafa balu dafa Allahu akbar ya hagal jigo nyana Allahu akbar alhamdulillah amma dama do nyine inshallah nintuye o konzei kasigi tako nani na inshallah taala amna nga juru labla kama dama do ta bonye ani karama kono mamunu me do bonye ani karama inshallah nga juru alabla le men watina rajba sambe 102.8 20 92 39 20 92 39 الله أكبر إني أراك الميت من آذاني لا تسمع أصواته إني أراك الميت من آذاني لا تسمع أصواته ابن وفق رجلا بسم الله تفضل الحمد لله jaranye Allahu akbar nana tara pe ama ko ko jalo ko karmo mar maji ko ne ta ma de ko ko doni bana de ko ikaji akakati de kala ngalle me Allahu akbar ne mo yini an ma mi pela jele fe fana o fati ko 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 mo yi ka anu tiga ma jo ka mo yi a jira ma de ta je wallahi chalu ati ko buda ko ka mi ko mo ga yin ngadi ta an ga tiga ta donc ka de ko karamo se ko lati inshallah inshallah ka tiya debe amin baraji jallo naga tiya debe jazakumullah inshallah assalamu alaikum watina miye nga juru yanga foli be kudo nga juru assalamu alaikum inshallah alhamdulillah kawli ga bomi alhamdulillah ne de do ansa ji da ngoro mustafa haydara ma sha Allah الحمد لله تفضل الحمد لله جزاكم الله خير اليوم كلام اللي قبادي هو كان زي ما الله اكبر الله ما شو يقبا ما جمال يرما الله اكبر ما لا عمل تكن امين ما عمل جدي امين امين لا ندمه امين امين كان قدام باوي امين امين كثير لا نقول سما الله اكبر والله رسول عليه السلام نيماندو الله اكبر عليه السلام نيماندو kabulu chiedo Allahu akbar wani mara ko amade chi ne mara kisafna ira Allahu akbar ni juba gena Allahu akbar madina aywa te chere la mara ni ganin da amade yayi ana kira fa kala inde koyi ni de fondar kan yin wele nado
كلهم بقولنا السا أيوة من ما يعرفوا ما يشهدي الله أكبر أنا قدامي يعني كلنا كذا واكل السنة أحمد ياما الله أكبر كذا هو كل نسلين هو طبعا تجيندو كذا هو كل نسجيندو الله أكبر يتعلم دام ده الله يجعله نيوكل بلسنا بين نو الدين الله كله بين عبد الله الله أكبر نيو سيد بالا أيوة هذا الله مرسل لك بالا كشوم بالا أيوة كجكا بالا الله أكبر كيجي بالا كل واحد ينشيه كبيع أيوة وليه بود دبودو أي ولس ببالا ده الله أكبر نعمل من كلا إن شاء الله الحمد لله نتعمل في أونغا لكنه سرق ماي الله أكبر نوقف مسا الله يجعله هذا الله كذا هيدرا صلى الله محمد مسالم جزاكم الله الحمد لله يلا أميرو كلا تلك الله سي مشنير بلا جلمو الله أكبر نيني أنيونا كولا أيوة مشنيرو دوني بالا أي كلامه الله أكبر أكنا ولا يرى كابي جابي ودي ده تيجي هلا أمنو مي أون كنيمايا تادو يانغا جابي دي خلفك يامرا كرغرا نانا الله أكبر oni nyona ko kera ni be ko abi jabi di do ko dakura may nado tado ngam nder do e jabi do di dakura do bala o te fotay Allahu akbar no kangar dalini Allahu akbar o min temena no borala angana missionnaire shikame kibi do fo ikara fraje ikara frafinyo Allahu akbar fa ka soro yamra kengere bora yanno Allahu akbar amada tinafo e to di ko nyaaye nyema kelembe tado ko to nyondala tado o de ato ambe sangameni ko bi Allahu akbar netei tado tado nana kara ko kara pepsi nga wuli yere o ko tani ede tado amisiga ka ni jabidi ambora kalamu Allahu akbar o gadda ko do be asaba ko cheka jugu Allahu akbar ngara ta tiklama taro ka fa ko jugu ba ke Allahu akbar akana ma ngana ma shi da kuru ya men nga Allahu akbar amu minu ga aya wusa do la folo amma se abri brabirimo inshallah amisiga ka farajo farafio ma shi kana ba ke bi jabi do di yere Allahu akbar da kurani nga inshallah atigate Allahu akbar ma tutte ina fo selama jagulu to ko bay kuri brabiri la la Allahu akbar hal ne tamini mi fuma kane amiru jere ne khalfa be kele tado ka imam mahdi ka dakurnya wa ani o kala halaw ko tatakana ango delle je ko misale yawdi tado o kuma ma shi kana afo bi fuma yare nya ba bi fuma na nga o ko tani Allahu akbar ni ko bade inshallah akana ga ko ba ke ko ni amul de abbe kana digala te Allahu akbar abu ya ba nyoro alhamdulillah atara kala dige inshallah ngalla ko do be atto je ka di mo Allahu akbar Allahu akbar ama foy te sep mana ama foy makala Allahu akbar fen dara kana don do be bela Allahu akbar nga ma akke wati be Allahu akbar akke ba be wati dola tado tado likulli maqamin makalun rijalun de alhamdulillah ko doben ga jurla mota salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah awele ka bami kabo sira ko Muhammad Yusuf Kumare kumare bismillah faddal tribe alhamdulillah kama sai fa wala la ku ajaranye zan ne amada ga tendiga da yira Allahu akbar se ala da ba amada kan ga jen bere mine Allahu akbar ni wala yare ba to mo chama re ba kalama chalo mere te foka da alsa ka ko folu ke ga ya inshallah abi nabi salam fanana mana yahudiya don bo yare de sara le la tara fara masake ruma ka ta isa kele de karamo yare dama dalilo kan ga yira nyona ni yɛrɛ b'a yira mɔgɔ min hali ne ma kalan i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na dalu dɛsɛ kɛra dalu yɛrɛ la fo ka dɛmɛ ɲini faamaw fɛ a y'an dɛmɛ sa. kɛra ten dɛ. bɛɛ Amadu ka tiɲɛtigiya de yira. Alahu akbar. yɛrɛ bɛɛ b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka Amadiya taa ɲɛfɛ. Amin. a faamu ko ɲuman ala k'a nɔgɔya. Amin. an bɛɛ lajɛlen. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. jazakumullahu an baraji. Mari. kami bawa kante fo bendamen samake. Allahu akbar. itu sama sanaba. wati na kudobe na jula mota. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kawile ga bomi bananga bugu bismillah. Konate bismillah.
alhamdulillah ka barikada ajaranye to hakila ko ni mena se sababu de ke wahabiya transali to ahmadiya kan amma ko conseil islamique la ba ko wahabiya ni analo de parce que vous les contractés oh nous comment c'est que ami au fana direction ani wahabiya wi barka man ke boaki ko akasatu ka to la télé ni Allah sona inshallah ma tama fana wa Allah sona ma o to ni bani ko ta inshallah on ba di ko tranquille ni mona dibage amu bi an tanta ya fage parce que o ti an bla ko don kama an na ni ako kira kamar kan ko ya wallahi jalo parce que na mu tika da tilenga an ko kuma ba ta ko assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum baraji jazakumullah konate kalo kele dafara ko zai ka dakurunya tamane upmana anana jira ko kele dafara albi tama bo sisma bo inshallah ko dobna jula mota assalamu alaikum salamu alaikum tigara ya assalamu alaikum awle ka bomi kulkuru bismillah bara juda tudoni alhamdulillah kulubali alhamdulillah mashallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi chado Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah kami deme abela jalfo jaranye kulkuru assalamu alaikum de kulkuru bi alhamdulillah abe bi de bodo ga julla assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah awele gabomi bismillah fadal Umar Traore do Kati Traore bismillah mashallah Traore alhamdulillah ambition jale bado kadaga sabiya kuma re ya bismillah ya ko so Allahu akbar vraiment wole ni kera kapa an woni buro ni ko bane taw sino kana galo ya ma jala wallahi chando no jale mu re la wallahi chando an woni a toro me anya fa mu ya ka foko vraiment bismillah mawara ba ga maria ko ba naka ba ma an woni buro ni ko ba naka ba sino wole ni kera ayna kena fula be koro Allahu akbar vraiment an woni am ko li ko ko ma dia be ka bisuda ajara ya toro me mo ko bisuda ka fa inshallah ne ni ngalo te keleje chado voilà ne ngalo te keleje alhamdulillah ala be ne de tene ma be ni sababu ka ta ila ka foko ne ba ma dia bulu Allahu akbar donc am be defu am be inshallah jaranye ka daka anya do ya ba mulu alhamdulillah ne defu am be ka Traore jazakumullah Traore segu jema bona ngel mami anga fulba inshallah alhamdulillah hoko zai président Kati Moro Cissé amafo ale dilgaw ka mukaddame abada olu nyi dani prepara ko non ko yo ko zai to chefu Allahu akbar ko do ne ale maso bay akbar assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam kawli ka bomi kulukuru bismillah Traore mashallah Allahu akbar sabari wala nga nera ko
Allahu akbar. Aywa. Allahu akbar. Aywa. Abi sabali. Allahu akbar. Hello. Aywa. Inshallah. Chalo. Aha. Allahu akbar. Aha. Allahu akbar. Wallahi chalo e chanfo. Ami doku ye bani banado. Modo abidiga armadila ngai batana ala ko dilato e ka be aka ke ngala tan Allah ko tan go fe kuna wuluko ambaraji trawe inshallah trawe ame kuluguru bela jenen fo no watina famo ye no yusi ka fugo de kon laje abi jumana ci kuna siga hitala Allah akbar kadaka ayin minga ko den dane de mele do ka fo mele do ka minon je Allah udabna jula ma bade de allo assalamu alaikum. Salamu alaikum. Aywa. Minye ngajure alsa alablaleme radio Rabo FM sambe. Alisiaka missionaire akana fo abi jabu di. Ko gade ga maka asgero laide. Aywa. Missionaire min yake u ka joy. Aywa. Aka haketo yi o yamra madamo. Aywa. Ay nyon ladi. Allo. Bebse ka do fo. Ngana dana beki pachago nyafe. Lada buni mafani mimi ahmadiya kono na sanga mina abola de akana singa panga blagate fo yamra kadi ko te ka tado na yamra tabulu akapma inshallah aya da nyama ya sulan Allahu akbar inshallah daben ngajurula amota 20 80 12 39 ko daben ngajurula assalamu alaikum wa alaikum salam kawle gabomi kabo kalawakura bogare kumare bismillah faddal wo ne ba buga do pengele jumene fora amadia mo parce que dura ballon kono quoi aywa dala be toro quoi ne ampeke simi si se bege émission nga ibina ko inshallah do ben ga jurla aywa aha sigaso bismillah faddal aha ngali tomi do de aywa Allahu akbar ngali tomido aywa Allahu akbar Allahu akbar amin
Chalo. Anu baraji. Mau trolendo Mali fa bela jema. Digle do maulanga abata ne ala ya sabali ahmadiya wa sabali ala ni sabal bawdu be Assalamu alaikum. Dalike wale ta do mi wara ahmadiya ma amma dati la martlu ame dota do telefon. Assalamu alaikum. Siga so bismillah faddal. Alhamdulillah. Ni ko garam tibaw ke ahmadiya. Insha Allah. Alhamdulillah ahmadiya ala ga tedeme. Amin. Allahu sabr. Amin. Ni ko min tan ko ni na ma ko. Ko ketare. Allahu akbar. Ko ketare ni sera ni ma yana kata semana era joro gano. Era koni o konso islami era joro gano ba ma jamana ndron joro gano. Wallahi jaranye. No odi ta ke puere jambo ko ni yo ta ne ko abi famo su bata dam mo yoro la. Aha. Mo de ko aka sila no ta ma ke kili. Ni mo a sila ma ke kili ti ta wi de aba ni ko soro. Ko na ro fara ko no no. Ni ya ke don ko anya rabu ba warni. Ko mana ni na kamba je. Ni na bon tanga.